بینرین هجا و عزیز سلاو و ریس جبوه هیوی دکم هون باش و سلامت بن جوات ما ایرو سال سر سینمایه میوانه که هون بر همین وی و گلک تماشا کریه لیوی جامعه ای کو تکستین و بر همان نویساندیه و بینن سر اکرانین و جنیز و ناس بکن میوانه ما متین اور بريس بخير هاتي سرسرة وسرشافا نبخير دبي كيف حالك تشوانية سپاس هربن من قول سيناريست شو هيلا تيا سيناريستي ام زانن لي و تا هری داوی بلیست که ام بجن کرتا فیلم کی در هنریاوی یا کو در هنریاوی تکری تا گاوک شبوشیانا خوش بو خباتین خو گاوک نو هاویت ویجاز حس کم و تو هنکی بحثی خواب کی جد 2000 ام بجن دها و حتی نه 2011 حتی نه تو دنوا کار و خبات سینما دای لیب آوای کی بجم بشارتی و بجام حس کن تو هنگ بحثی خوب که کار و خبات انت چه دست بکر دنوا سینما دا و پاش امارن سر کرد فیلمات یا کو بناو چرخ و سا پیدا بچین کرم که دبا جبو واز بخوندم برنامه گرگ سپاس دکیم سپاس خواهش مالی توکی وجه گو 2010 و ور از ناکاری سینمایی دجی دیگرم لأدنى من دست بكاري هنري كر بشانو وجه من دست بكر بشتي تكستن شانوي جبو كواري از هاتم آمده و بويره هف ناسينام بسينما يريچه بو يا دست بكر يجي برزا فيلم من دست بكر رزا فيلم اخو جيان بله دناب كوما سيناريو يده بو تكست تنه بسري خون نویساندیان تبعث کومیکی نا بكومي جبر كو رزا فيلم بو حبت جار كي جريكتو برهمه كي درقي زحمته كسكتني بكم سيچار كسبون وكومي ام دخبتي تبلهی چه نده بود دما يعني چند کس سناریو بنویسن لوگور ربازو اون رزا فیلم آن سناریو اکتو بنویسن تبلهی چه نده بود بكومير نا باوي كي انا ربازه كي اوه يعني همو جيشان هركس بله دريزه فيلم هذا هي مثلا كسك ام بيجن تشيروكا فيلم داتينا هولي ام بيجن تشيروكا تسليمي كوميديكا او كوم سر دخبته هناك جي تشيروكا نفسنا هناك جي تراتمان نفسنا وهناك جي ديالوغا لي باردكن بفي اوي اري جبركو ريزا فيلم تشتكي برخوريه ام بيجن حبته جارك و دقته دوی تو بگهینی هر حبته تکسک تو بگهینی ام بیشن ستش بو بکشاندن او جو کسک تناسلی خو زحمته یعنی هلاوی روزانه تشتکود که زحمت جبر کو اگر رزا فیلم روزانه به مجارجی و روزانه به لگوری و زحمت به لی ام بیشن رزا فیلم اگه دیروکی به آنجی تکسک برد هات بنویسین یک کس دکاره بکوی کاری. پنجی و تشتک بش. پنجی دو بش. پنجی و دو بش. آخو جیان. آخوش. پشتوی. پشتوی رف. اره رف مچکر سیزده بش بو. بله. پشتوی جی مالینو مچکر. او جی پنجی بش بو. او هر سر رزا فیلم جی لامده مکشان. بله. تکلیت اوسا ام بیشن تبحث ادبیات کر. تخازم کبانه کلی بکن. دما كمان بحثي سينما يدكن مجرى أدبي تيدك هذا نام نقاش يعني تكلية أدبياتي عن بكرتي هنا كدي أم بيجن بوات هيك جداتر أدبي دناوا سينما يدا تشوا جيش دقرا و جرابورياتي أدبياتي تشوا ريلبر أواتك فاكر يعني كتب دس سيناريستي بكي باشا ناسینا من مش هلبست تحسستگر من هلبست خواندن نویساندن همش به هلبست دست بکر هلبست همونی یکم مش کواره که جوان رشاند و بکردی مدر نویساند جاره یکم دور درکت و جهاز دامن پشتیوه
أنا كي هيلا مني هم بيجن كوميدي هبو روجا كي من تكستك كورت آشانوي نویسند بو مش بابی خوره خوند و میگه گو تو چما بیکاری ناکی چما ناچی سازیا چانده اره لسر گوتناوی اچوم بوی آوائی من دست بکر ناف خباته زمان ده مجیکر چبر کو کردی هنه کی تکلیام نبو مجی حس کر به زمان را ادبیات و هدی قرصان زمان بسی قرصا ما کوارک در قصد با آماتوری ناوی نوزا وقت پرورده کار قرصا زمان شده یا لأدني بحث ويكر شانو يعني ما بحث سير زي فيلم كرت سناريستيا كريه بكومي تسان بيجن ليتا يانزدا سنة ام بيجن تكستين شانو يشتن ويسان جوان حشت هاتنا ليستن دنابا سينماو اويدا ام بيجن تكستين سينماو بين شانو ده تو ويك سناريستكي کار چوا بخبر هف فرق جدایی ویش هف هن آنم بیشتر دواره لیست کواناندا چوا لیدنیره باشه اره شخواد دست پیکا منی بیشتر ده هلا هنری ده بیشانوی دست پیکر بنویسنده نیوش دست پیکر پشتی لیست کوانی چی نورای چه بو در هنریش چه بو دشانوی ده لیست کن من آنچه شانوی کو مکر بهتر یا کوچا بو يعني یک ناف جوا كده بنا لیستیک زیاده ندریج بنا بیش نه دو پرده وان بون بهتر کرده لیستیک وقت سکچ بون و پیش رد دو لیستیکن پرده من نویساندن لیستیک تا اول یا شانوی کی جام بود یا اول از نشاش من رش بو تا قاس بیش نبود ناش برکو تکستیم من آرشیوا من بله تکچو تکچو اره چون نویش انسان اره جبر تکچو ان ناف جرنا نایم بیرا مرا رش بو رشی درباره شهر دبو او جلیس که ملکوچه دلیست رش آنجی شهر سروی من نفسان بو حول او بو لیستیک تا اوه شکریه اگر از وی وقت پرسکش تابیکیم دنبال 11 لیستیک انت دا لیستیک کو هری تدا زحمتی که شانش بود و که بیرانی نکی جدا مای کی جان لیستیکه هو تا گوش شکریه بو تایبت شکریه جبر گوش شکریه نویسان دور السرین بو بلا مثلا شو او تشریب ومهنك بس او دما هل بجارتني بو لأذني لطاقان بروين هل بجارتني دات بكرن شاهي وان دات نشكرن ليستيك جما قسن ماجي او ليستيك شكر ليستيك دي شاهية كده ماليس هات عجباندن دو كاركتر ليستيك هبون يبشتوي قالك هات عجباندن ايدي هر برويك لكو ببونا انجي دعوتك چه بونا وكي بروباغاندايا هل بجارتني غازي ما ذكرن ام دبر دنيات ما سيكم شكرن همان لیستیک همان لیستیک اره سیکوم مچه کرن هر سیکوم جی روزه دچو سه شاهیا 20 روزه دوا تبحث کر اره 20 روزه ده روزه سه جارا و سیکوم درد کرد 108 واو کریان اره یعنی مدرک نیست لادن نه تاق نه ناوچه نه بلده مدرک نیست صحتها هو خوش بحثی لیدانی یاد شکریه ده سر بهاتی کی تهیه تو هناك بوما بحث بيجي بكي بيجا باشي برسام لسر أبي بوليستكو يعني شانو وأبي دنابرا شانو والسينما إذا تشتكي ليك أبي هي اللي بريوي بحث اللي دانا خرب يا أول ليستي كده دو كاركترين دجبر هفجناها فانا يك أريني يك جنيني مير نيني جنجي أريني تبدكرا يجا جبو دنگ داينا هالبجارتي أنجي آبارتيا خواه دخوازه وی قانع بکه ویجی میره هنه کی یکی جرای درکتی ناقازه تمیل دانه دخواه دکه اونا که هنگی دبیجی هم بیشن آرگوه وقتا مدلیس نوا جبا که تمیم لیدان دخواه يعني جبو ایدی بی پره ندکر یا اولا کو بمرج دریس دسته گرام
چند جرا وقتا دیگو ترق یک سریم دغز کم دفریه یا جی هر جاره تشتکس زیده خواه بر بایه لیست رول خواه کریه بله خاصیت کارکتر اوسا دخواست و ویجو خوش دلیست تشتی ده سریم شو خوشی اویجی الخستنا السلام خستنا که اویجی هیا یعنی تا بریه که پاشوم لیستکات یا پاشوم جو سر به هات یک ته اره پاشم پارتیا شوبره و یا مکالمه بیا سده ما درکتنا تا یا کتوش اهدانه درکه بینه بسا که دبو سدم دوره مره لبر کرد جواب نخواه کاری بومه واسه پاشومه بیتی پاشم شخوا اف لیستکه ما انا که چی بو وقت جخوا بریه مثلا پاشم هنگی بوی رنگی درکت سالوگرا پارتیه بو باسکه جوانا و دمه باسکه بون گلک باسکه ما هبون 2 ساعت ما شاهی را هاتن گوتن شانوی که جمرچه بکن ام جویان یعنی 2 ساعت هذا شانوی نای چه گرن خبری اما بکامera ما آقفین ما خطک دانی ورته میگو تو فلان کاراکتری بلیزی تیجی فلان کاراکتری بلیزی و بی آوایی اما در کبن شو خبر چهات خط اوه انا کی ام بیشن سکچ رخنه‌ای بو مسکش لیست گلکات عجباندن حتی زکو پشتو بون ای تماشاگر ای پارتیه جی لی پشتی چند ساعتا لیستک پاشه فهم کردن ده ها بو هنگی نه وسط اشباهی از نشاشم یا هاده بو یا ده بو آرگون مشاله کیشا بود لوگوی هایده بیرام داشتین جهر یک بود ام هاتن سازی اولی مال سر درنجا ما پیشوازی کردم ما پیروز کردم میگو حنکی خود کنن الله حقس ما رخ نکرد مدیر دبستانش نفسه اره مگو ارالده حنکی خود کن ما پیروز کرد دوره گفتم ولی سکه پیش بکن ام درکن سر دکه و سر دکه دبستان نفسه اره از ایواری بگریم مالی هم نت تلفنام لیداد خیره به ساعته ده گو متن ولا لیستک نو فهم کرنه تمام مش خوره جاءتني دركه في باش باشه تاني قلتنا تنش ادني دركه يعني نجوالات بله یا بیرنه کوره یا دوره چون آخرین بوان ره یعنی دویتو انتشار رخنه بکی یعنی هیله کناری بی رنگی جه تشتی شاش ببینی کرد تو رخنه بکی پشتی ما فهم کرد کیف آنها لیستیک 2-3 جاره دینچی ما لیست لپارتیه بوكو باش وداخل جاي باجري باش اما اگر سر پرسخ اوي ما قلت نابرا شانو اوي ده سينما ده ده هلا الاستقوانية ده رول گرتني كاركتر ده تشوال لينز مثلا نفشك هي تايبتيش بو سينما كردي ام بيجن جوي نفشير ام بيجن ان كون نافصالي وجوان لی دما کت بحث سناریویی که بکی وکی د نورمال جیانا مده زاروک جهیه کال جهیه وجا لیستکوانه یعنی در فتن لیستکوانان د سینما ایدا چوانن آن بیشن لیستکوانک شانوگرک چه قازکاره سینما ایدا فیلم که دا بسر کفتی بلیزه شانو جبر کو با آیه کی کومی تو دخبتی هم د نویسا تکست ده هم د رجی کرنا لیستگی ده هم چی د لیستگانی ده تمی به هبرای یعنی وقت کم تو تبدیگری ون هب ناس دکن ون دزانن لیستگانیا هب دزان لسه دکه کی بچه آوایی کاره هفدو تمام که وانا گیش اجبر که اون حوالی هفن کومه که هفدو دناسن دوی واری تا زیاده زحمتین نایی کشاندن لی اف هیله هی دواره لیستگانیه ده کومه هی ام بیشن جبو ام بیشن بهتر بجوانی مدرس بکری بو تب جوان بون ام بیشن کاراکترین زاروک و گالو پیر تو نبوندن آمده مجبور جوانا دلیست و جی جانا دبو سدما ام بیشن کاراکتر درخستنا سردکی مثلا قصدما لید سینمایی ده زحمتی های زیاده تره جبر که لیستگمانه می ام بیشن پیش کامرا ای سینمایی هیم بگشتی هم نکارم بیشن
هنه پر هندکن او جی شانوی هاتنه مثلا فرقه وانجی مثلا یکی هم بجن لیسیوانه کی شانو گرک وقتا دلیزه هم بجن تفگرین وی مزنه دنگ بلنده جبو هم دنگ خواه بگینه تماشاگر و هم جی تفگر خواه نشانی وامده جبرکو جغینی پیش هری پاشی گرک ببینه ببیسه و هیس بکر اره لی سینمای ده نواره سینمای ده قاره قامنا بر چاوه تده بر پوزه تده تو چبکی دخویه و لیستیکوانیا سینمای جهنگی واره به هسته بجم چاوه بمروزه جبروی قضیه بیوی رنگی داتین وقتا تو هم بجن لیستیکوانه کی جشانوی تینی هم بر قامرای پر هندک لیستیکوانه بیوی رنگی نه چند اولین می سرکتی جهنه بیواری ده خودی خلاطنشی لیق زحمتی یک بیرنگه ایرو وقتا تو سینما که تو دیگری نف جواب که دشبر کو هم بجن نه سازیه آنجی آژانس که کو تو لیسیوانا لی پیدا کیش بو سینمای کردی تو نه يعني وقتی که تو پیدا جبی که تبسه ویکر تو لیستخوانا پیدا جبی که آژانس کانم بیشن سازیه که بره کوپه کوسا ترزه کی برفره فیلمین که تو چه دیکی و نشان بده پیشان او بکه پیشان دانه که او بکه او جی زیده تنیه تبسه خلاطه کر مثلا کرده فیلم یک جهر داویته کیشا در هن ارتیاوی تکر گلک کرده فیلم آن بیشن گلک فیلمین کردی یعنی که در هنرین کرد شکر هنه و خلاط جی گلک خلاطین باشه هل گرتنه لید آلیه ام بیشن وک گل بکاره خوابی گیش نوا فیلمان و تماشا بکه های آواشه چه به و در فته که اوسا جی او چنده مثلا جبوته ام هم اوسا پیدا بچین چرخ تهر داوی چکر کرده فیلما چرخه ام تخوازم تو هنک بحثی چرخه بکه و لگل ویجی در فته انتین که اف فیلم به تماشا کردن قادن پلتفرم دیجیتال دا دو تلویزیون دا به تماشا کردن چیه لی سری دا چرخ و مجاروی ام حس کن تو بحث بکی و چه روش دا یعنی ها بله چرخ هنه فیلم که مجاروی درباره هم بیشن بلافکاریا روزنامه ده جوانی خود میشه روزنامه بلاب کرد آزادی اولاد سخبتیم هنه که جوه دمه دلیم ده بو از فیلم که ویرنگی چه بکم جبر کو گلک بدل دا روزنامه بهتر جید سالن نوتی حیاتی 2000 گلک بلاب کاری و یه زارو کو مزن هاتن قتل کردن نزدی 6 خبات کارن روزنامه هاتنه قتل کردن هیچ نه گلک جوان هینجی دکرتی که هاتنه و ایروجی او زخ دومل سروان تنگرتن تن ایشکنجه کردن افروش نگوهریه یعنی دستلاتاری بگوهرجی جبرکو داگر کری دومه هین افروشی دومه مجرای ابو وقت ام بیشن دینه کی دوستیه مده بو تکستای مزود نویسنده بو چند سال بری نویسنده بو لی درفت ام بیشن درفت چی و هنکی باوری جی انجاق مدخوادتی هنکی جی پشکریه حوالین می سازیه وان هزدام کج باز وی فیلمی بودشینم هاتو شنوش دا فیلم خلاص بیش خود اره ما زبستان کشانوی قدم کار پوستیج قدیه آنها هم دشینم مهریجانا و مهیوی مهریجانا همبورگ یا کرد و میتونی جانا کرده فیلم اره نه فیلمای نه کرد فیلم تنه اره و یک جی لپاریس فستیوالا سربخوی هیا و دور ده بینیشاندن هاته هل بجارتن و وقتی نم سری پیواجویا کو سری مهریجانا بدن و دست پیکریه حال حاضر دویر هوشه ده صحت خوش و امجی هیوی دیکن دمک نیست امجی تماشا بکنش برکو جبو ما چی کریه اوه یا فیلم سینما راستی جی دقاده هنری دا ام بیشن اوه کی کاری کی بهایه یعنی متین چما کاری سینمای
شخوار هالبجارت حتى مثلا قالك نقاش هذا رخنا عداجي أو كاد بيجن سينما دنا بهنر دا كاركي إليته يعني شوا بيجن هم ده هلا تكنيكي بكارنا تكنيكي و زحمتين تكنيكي هم هلا هم بيجن قادروا كوبليزة ليستكوان هجمارة لیستکوانان و ده هلا اویداجی مثلا بجم درفتین کلیتین بیشاندان و تماشا کردن لیسا قاده کی هنکی بهایه بجمش وی پرسی تخوازم بپرسم فیلم انت اوی هیتابی کیجان اوی بکن آنتو به کیجان فکر سناریوی که تو دنویسی در هنری دیوی شنها بیوجبوت در هنرتی گاوه کنو بو چرخه دست بگیر اوی متین فیلمین خواه جبو کیجان طبقه جواکی جبرکو راستیه که بیش هیا مثلا دنوا جواکی داشت طبقین اوی پاتنه مخابن چی بنه فیلم انت ده هیتابی کیجان اوی بکن آن سناریوی ده هیتابی کیجان طبقه دکن سپاس یعنی تا پرسی متین چما کارکی بها اس وکی سینمای دکه تگو یا متین نه سینما تنی چما هنر دکه ویده من ویانه ببرسیبینم یعنی جبرکو بوی و گریدایه دوباره خواهی گرانتر بکه کرم که حیث یعنی هنکی به سینما به یه تشتکیدم به پرچه که هنره به درد و گریدایه درد تا چیه تو بیکاری دکی به درد کی مره واه به یعنی شخوا بر تشتک مره تب ناگرن ناکه بنا وی تشغله درد کی مهبو کو مجی سری لویریدا اره سینما کاری که ام بیشن زحمته کاری که ام بیشن گرانه هم دواره آبادیه ده هم دواره ام بیشن چکرنا فیلم کیده زحمتیه هنه ل کاری که کولکتیفه جی وقتا تیمک تی کولکتیف هبه تو کار بی که باره تصفیق دبن یه میشه اینکی واره بو سازی یک ماه سازی دخبتن به هفته دخبتن دوی هلی ده هنه که آوانتاژا ماه لجبو گشتی ام بجن ادی کاری کی زحمته مثلا پیدا کردن در فتا جبو چک کردن فیلم پر زحمته چک کردن تنیج نبسه پشتی تا چک کردن جبو ادی ساز کردن و پست پرودکسیون و بلاف کردن و گهاشتنا جواکی او پیواجوجی انا کی زحمته جبروی هزه گد قازه متین چما وی کارا هل بجارد دشانوی دیجی سینمای دیجی همان خودی همان نیرینم درد کی مهبه دویم وی درد خو راکین جواکی راکین جهانی خایدار بکن پی بحسینن هنکی اف بو فیلمات چرخشی بگشتی جبو جواکی یعنی بچرخه نکارم بیشن جواکی جهف پرچه بکنم بیشن چینا سردست آج چینا ناوین آج چینا بن مرب نکاره وی اوی پیاناسه بکه جبرکو همو چین آنجی همو جواک جیت گره مثلا بیشن روزنامه گری کاری که هم بیشن دویت دبستانه بخوینی هم بیشن زانینگه هی بخوینی آستا که وید خوازه اره هیلا اکادمی کاری که کو همو جهان هی به رنگه بلاف دکشی کسی که زاروک جده به اختیار جده به جوان جده به تا درابوری خودش خود دید روزنامه کتاب دیده و هنکی بلافکاری ایوی دم السر چرخه بیش می ایوی دم وقت پیدیوی که آبوری جی بلافکار بوی رنگی یعنی جغینی ام بیشم فراسات آخوه آنجی بیردوزی آخوه و کاری که آبوری جدیدن جبر که چو ابو طبقه که ام واره بنا بکن تا پرسا خو واره کر ام بیشن گونده وان هاتنه شوتان کوچی باجر کرنه آنجی ده با هاتیه گرتن دگرتیگه هده زاروک تنه مال باطید نره پرس کریکن بیانگی کاری تونه بکه زاروک هم وقت پیورش خورد گره وی کاری و هم جی وقت دریه کی دباره بیو او هر تش هم خطریه کوه دم سال نوتیش دیگرت بر چاپی خون مثلا زاروک دهاتن گرتن دهات نیش کنجه کردن دهاتن قتل کردن دیل دهاتن گرتن دهاتن تهدید کردن بیو رنگی لی
karê xwe domandin. Tu zanim bû çav pirs kir mesela yani hosa heta ku hin hunermend bixwe jî xwe di nava erê mixabinin bêjin çîn nava civakê de Çînên ew ê hatine bi destê şêweyê jiyana sîstema ew ê Çîn hatine avakirin. Heta gelek hunermend jî xwe di nava Çîna navê de dibînin. Çîna ortê de dibînin. Yani sê tebeqa ji xwe re danîn. Ên herî jûr kapitalîst, ên ku navê ên ku rewşa wan hinek dî ew xwe entel û ew ê dibînin lê bê çawa bêjin hinekî her tiştî ji xwe re nekin xem yê ku feqîr. Mesela fîlmek li ser em bêjin mijara wê feqîratiye jarî û jûriye film ser vê tê nivîsandin tê çêkirin bi teknîkekî gelek mezin qerase tê çêkirin lê ew kesê ku film ser hate ew tebeqa ku film ser wan hatiye çêkirin ew nikarin temaşe bikin ji ber ku em bêjin salonên ku film bên temaşe kirin bihane medyaya civakî an em bêjin platformên dijital bi karanîna wan dîsa bi destê sîstemê bi rêvebirina wan bi karanîna wan dîsa tiştekî biha ye veger min serpirsa xwe ye ew ê yani ya ku tu film li ser tebeqeyekê çê dikî lê ew tebeqe nikare derfeta nabîne ku filmî temaşe bike. Vê derê de hinek pirsgirêka ew ê derdikeve mijara etîk û vê devê ca em vê bipirsin. Etîk vê nêrîna ku meaniye ziman. Etîk û di nava sînemayê de di nava hunerê de metin wek senarîstekî çawa bicih dike. Pirsek baş bû. Erê wekî te pirsê de jî got yani kêmdefetî hengî rewşa civakê diyar dike. Mesela me got civaka ku em di nav de ne û erdnîgariya ku em lê dijîn li Kurdistanê em bêjin dagirkerî dome. Mesela di film de jî em bêjin dijberiya dagirkerî û berxwedanê heye. Têkoşînek heye. Kesê ku tu li ser wan film çêdikî wekî te got derfet kêm xwedî kêm derfetin ku em bêjin heta belkî gelek kes hîn neçûye salonek sînemayê belkî salonek nedîtibe. Erê Yani hêla wê etîk em di ser civakê jî karin bidin. Mesela dagirkerî didome tamam zilmek heye li ser civakê bertek hene zext hene vê hanê tê çawa di nav hunera xwe de bi cî bikî. Yani hêla etîk merev dikare ji vir bigire dest. Rastî ev e ji ber ku yani heya ku tu rastiyê nebînî ser rastiyê em bêjin tu nemeşî berhema xwe li ser wê çê nekî bi min ne tiştekî etîk e. Yani ji ber ku me got ya dert yani berhemdar an jî hunermend divê xwedî derdek be ku çêbikevî karî. Ya me ji hinekî ew e. Mesela heyek aniha kî çê dikir em bêjin destpêka mina ketina nav hunerê jî henkî ev bû. Mesela dagirkeriyek heye tamam ev dagirkerî em bêjin duwarê ziman de duwarê çandê de duwarê jiyanê de duwarê netewî de bi her hêlê qirkirinekê pêk tîne. Yani divê seknek li hemberî vê hebe. Mesela heta aniha tu lê nerê di sînemaya xwe de di rêzefîlmê xwe de an jî di bernameyê xwe de di karê xwe yê hunerê de Kurd çawa anîne ziman. Bi çi rengî anîne ziman. Dedî te got te behsê xemekê kir yani derhênerek an em bêjin senarîstek dema ku tiştekî binivîsine gerek xemek pê re be. Mesela ser rojava film hatin çêkirin ji hêla derhênerên biyanî be. Mesela em bêjin bû nimûne derhênerekî Fransî li ser rewşa rojava filmek çêkir. Derhênerekî biyanî an em bêjin derhênerên biyanî dema ku li ser milletekî ser ewekî dixwazin filmekî biçêkin. Tu dikarî etîk û mijara ji ber ku çîrok vê derê çand û hunera milletekî û rastiye ku tu bixwazî tevna wê di nava sînemayê de vehînî dikeve pêşiya me. Devê vêca tu li ser Erê ji xwe bi heman mijarê vê girêda ye heman tişt ev jî. Mesela wexta ku tu lê nerê kesekî biyanî çê dike an jî kesekî dijber çê dike te bi awayekî din nîşan dide. Mesela li vir heta aniha filmên ku hatine çêkirin tu li sînemaya Tirkiyê nerê Kurd çawa hatiye xêzkirin.
çuha hatiye nişandan ya kesekî pîs e ya kesekî kujer e ya kesekî dijberî jinê ye berova jî hatiye kirin tûmî. Ha ji ber vê derdekî me hebe ku em rastiya xwe bînin ser ziman. Hinekî vê vegirin. Tîk ev e. Filmên ku demên dawiyê dem bêjin ji hunermendên biyanî li ser Kurda çêdikin ew jî temaşe kirin. Yan dûr de çi qas teknîk serkevtî be jî em bêjin duwarê hem duwarê tekstê de hem duwarê dîmen de serkevtî be jî ew ruhê kurdewar nade. An jî ew feraseta ku ew karakterên ku dilîzin nade. Xeletî tên kirin. Hêlên wên erênî jî tune ne? Yan per hêlê erênî çuwa hêlên erênî em bêjin bi berxwedana ku tê kirin êdî dinya giş pêhesiya û ev jî bala wan kişan ku berhema li ser çê bikin. Mesela lê ew hêza berxwedanê ew hêza çandê ew hestê xurt di berhema de zêde nabînin. Yani tu dibêjî derhênerekî ku ji wê xakê be, ji wê çandê be, qodên wê bizane, em bêjin rêz û tarz û edetên wê civakê bizane, li gorî wê senaryoya xwe binivîsine, tiştekî cuda ye. Lê ku biyanî belê. Yani mirov nikare wisa jî erê mirov rexneya lê dike kêmasî teqes ew wê hene. Lê hêlên wên erênî ji wekî te gotî ji bo ku em bêjin rewşa milletekî an em bêjin rewşa bûyerekê li cîhanê hinekî hişmendiyek bête avakirin an em bêjin bazarek ji bo hunera wê jî bê avakirin va hêla de mirov dikare erênî an çend hêlê dîş mirov dikare. Mijara wê em bêjin standardek ji bo sînemaya modern an em bêjin sînemaya milletên xwedî sîstemekî rêk û pêk standardek êdî bixwe danaye an em bêjin nêrînek bixwe danaye wekî heta ku têgehên yani celeb di nava têgehên sînemayê de jî daye avakirin wekî hinek kes peyva sînemayê taybetî bikartînin li gorî jî ew ê hinek peyva film bikartînin vêca hinek em bêjin îngilîz jî peyva movie bikartînin moviyê zêdetirê sînemayê girêdayî hêla wê ye aborî ve ew dikin standardek danaye. Eger birov van hêla ve yani hêla estetîkê hêla aborî hêla em bêjin civakî mirov standardekî ji bo sînemaya Kurdî an filmên Kurdî danê tevî derfetan ewa wê çi ye rewşa wê çi ye? Yani rewşa sînemaya Kurdî em bêjin gelek tê niqaşkirin û bawayekî tendurist ez bêjim encamek jê dernakeve ji ber ku hîn nû ye. Cerabeyên nû Erê ji ber ku nû ye mesela cihanê dinderin bi sed salan sînemayê dikin. Pergalek wan çêbiye. Ev ji bo Bakur filmên ku li Bakur Tevajî ji bo sînemaya Kurdî dibêjim erê. Ji ber ku erê wek nûmune em bêjin li Rojhilat li Başûr an jî derên din derdikevin an jî li Ewropayê wan derdikevin yek du sê çar kes bi wê meriv nikare em bêjin sînemayeke netewekî pênase bike an jî sînemaya Kurd pênase bike. Hîn nû ye yani ji bo tu karibî binirxînî an jî bêjî ev sînemaya ya Kurdan e divê paşxaneyek hebe sergoyek hebe bi sedan bi hezaran belkî milyonan filma çê bikî bigîje astekê ku rengekî wê çê bibe. Mesela heyekî tu nebî heta ku nasnameyek te tune be nasnameyek sînemaya te ji wê çê nebe. Yani wexta em bêjin bu xwedî nasname ancak meriv karib bêje erê em li ser bafin niqaş bikin di nav wê de jî êdî nasnameya hunermend jî wê derkeve bûyî awayî meriv karib nekin lê li gorî standardekê an hat tune yani em nikarin tiştekî bêjin. Belê ya ji xwe te behsê wê kir dixwazim vê bêjim mesela taybetî ji bo Bakur heta salên 2000 jî film li ser Kurda dihatin çêkirin lê ê ku temaşe dikirin yani Kurd bixwe jî me pê nedihesiya ev film taybetî li ser Kurda hatiye çêkirin ji ber ku navê ew ê qedexe bû em bêjin mijarê tu yek ser girêdayê çand û kelepora an nasnameya ew ê ve
تمنا وی راچینی رو سناریو و تکست و وساب نویسین چنه بود زیاده در هیلا نینی یلماز گونی ام بیشن وقت در هنره که کرد زیاده در او بکار آنیه اوجی الگوری درفت و آستین اوی روشوی دمی ام بیشن مجار کردی بو ام بی قودین دناو دا بکار دانین کردی او دکرن هر زیاده تشتی کو کاری به کردی او بکه سرانسر یعنی یک و یک وکری ناف او کرنا مثلا فیلم سید خان داشی ام بیشن فیلم ریچ داشی و هر وقت گلک فیلم دیش او کرنا یعنی ده هلا ام بیشن یا سوسیو پولیتیک در فتن و چه قاسنه کو هلا تیگه انگلیسی دیسان بیشن موویه در فتن آبوری داشی به هر آوای تو بگیری دست تو استاندارد کی بودن یا جو کی تگوتی کرک ناسنامه یک اولیش بو او ناسنامه یک خود استاتو او بکه کو فیلم نخوان نایوی واتجی فیلم د اوا کرده دا قد نهات نکشن فیلم من پر باش و سرکفتیجی هات نچیکرن تنی دیسان بیشن جبو در فتانو اوی مروفت کار هنگ دی بگره دست و سر باخ و وک ام بگرن دیسا مجاره که کو هری سریتا بحث کری جقاد ادبیاتی تقالا يلماس قلنا هيك جام قالا هيك نابا اكرم كده مثلا كرم كده تدين نقاش شكل سر هي بله. سينما كرد كا ترك ذيك بله. بفيرنجي باشه امو اري پرسك وسوشل اري و مجارجي مثلا شرطين كو يلماس قلنا فيلم تشذكر تمام و ايرو نوكه بس باور اگر ايرو بنوي سديد سد بكردي و تشيب كرانا چما تو لید نرم بيجن چيرو يا كرده عردنيگاري پرسكريك کاراکتر هست همه کردن همه کردن و کردوارن لبس زمان به ترکی دایا عقافتن او جبر قد خبو ادمه یعنی هو جدا آلترناتیوی تنبو اره جبر وی مثلا وقتا تو لید نره تو ناسنامه کرد دیبینی کاراکتر ده مجاری ده هوناندنا چیروکی ده افانا کش خود دنیشان ده خود فیلم چی که ده تابلای کردستان ایجا قصبی دور جبر سانسوری لترکیه و ندانیشان او سانه او تابلا جه در قصد یعنی ویانه بناو بکن يعني راسته قالك ام بيجن يلماز كوني ميناكك وش بوي قالك ام بيجن نفس كارد قادين دين هنر داجي قالك كسين كو كارو بارين قالك باش كري بكرت لي قالك مروفتو ازوسا اودكم فهمتك يعني هر اوكل غور وي روشاك وي دمتي ده قالك تو بگری دست و وسا بیناسبی که وسا بنرخینه وجا مخواست اوی بپرسم شرابوریات یا ادبیاته تکلیات نها چقاس دیسال گل ادبیات تکستین تو دنویسینه جبرك ما برس سريده او كربو متافورين كتب كارتينه دناوا ام بيجن غوري كريداي چيروكين كردي تما كتو تكست كيت نويسي متافورين خاطر چاوا بكارتينه باشه شو حاكم بريجو بأدبيات من دست بيكرن أدبيات هنگی ادب کرنا پهیوی ادب کرنا میجی ادب کرنا هش ادب کرنا هست چیروک بله وانات برهم د تکسته تجی بفرنگی یعنی واکی مگو ام بیشن پرسکری کا خواه درده تا چبه آنج تو خیالی تا چبن خواستکی تا چبن تو چه خوازی راگی هنی جواکه توانتینی سر زمان باوی که ادبی جبو و برهمجی مثلا جوره پرن حولی وک هلبس تانجی وک چیرو دورا وک شانو آنها جی سینما مثلا تشتی کو زیده دفی فیلمی دم کار آنی مثلا چرخ بو پیوا چرخه تا وک متافوره که اره هم وک متافوره که جبر کو تشتکی تمثیل دیگه بیشن چرخ مثلا روزنامه تشتکی دونداره چرخ کوه ہے تو تنویسی تو چاپ دکی تو بلاو دکی اویا چرخه که کاری کو ام بیشن بلاو کاری ما دکن چرخه وانجه هنه مثلا وی کاری دکن به دور دکن ام بیشن دچن روزنامه در به باجرتینن به دزید خان هندر دخوازه بسقلته که چه بکه جبو بهتر بلاو بکه
چرخه بسخليتي جهه زاني بچرخيه اري یک جه به عربو که دگرینه قاموفله دگه چرخه دور دیجه اوانه هانه تپ وقتا دگیشن هف چرخه که درد خولی جبروی جی ناو جیدانی چرخ جبرگو وی هر بدومه افکار وی اف چرخ هر بگره و دمي ام موسى او بكن شرخه كرتا فيلمي تا سيناريو تجي و نويس در هنرتيا تجي و هر ايدي بدومه تا قاوك هاويت و ام موسى هيفي ديكن ان شاء الله من خواست بي تايبتش ما ادبيات رومانا كردي تديت دجهان داجي او تيكليا هر زيده تيكليا ادبيات و سينما اللي قال هفتيني قاش كرن رومانا كردي ديش هيلا خويا ادبي و انوارو كبه تو چه قاس بکری دبینی سینمایی را؟ سینمای رومانا کردی مثلا وکیری بهتر چیروک مثلا رومان بهتر چیروک بالام دکشینن جبر کو دیمنه خورتر و امبیجم کرده وارتر چیروک ده هی درومان ندهنه کی جاب ود شرن بلا دکی ده پرسکری کا کاراکتر جی هی چیه پرسکری کا کاراکتر؟ مثلا کاراکتری کو امبیجن سر کلاسیک از نبیجم ل رومانن داوید درته تولید نره هنه کی به کاراکترها نویسکار وجی گریدایه هنه کی خیال خواستک فانتازی لگوری وید مشن بله یعنی دماغو امبیشن نویسکاره کی رومانه کی دنویسنه وقتی گفت بخیال خو ایدی او فانتازیا فکریه کت سری ویدا الگوریوی آواده که لی دماغو سناریست یک بگره ویجاره خیال سناریستشی درد که و پیشی اما چوا لحو دکن یا وره نویسکار درد که و سناریست درد که و درهنر درد که و لیستکوان درد که کاراکتر کتو لیست لیستکوان زیاده تر درهنر او چوالید نره بچوایی و امبیجن شیروه بکه کیجا چاوی اوش باندور بهتر لی سرد که کاروباره کی جبو شنها پیبه ام بجن پروژه کاروباره کی کود پیشیات داد چیروگه کان تکست در نو هیا پشت چرخه ایدی امی توقع در هنر او بکن یعنی امیل چاور بن کا در هنر متین او رد کنگی سناریو یک آن در هنریا چیروگه کی دیسا او بکن چه پروژه اینتا جبر کویدی هیدی ام بر بداوی بنا او ودیچن و سروی هنگ گوتنین خوی داویش تو خازی او بکی کرم بله ویانه وکی مگو وک دینه که جبر مجاراوی یک از دناو دبوم مخصص چیکم مچیکر جبو پیش شروجه اره بلکی یعنی دواری سناریو دز زیب دومینم لب دواره ام بجن کشانه دز زیب دومینم نه دومینم و یا هنگی و دم نشان بده بیا تا ام فکر کردن کردی دا اوی دبو کامد او هد به هیران تمام تو وقت دینه کی دبینی تا دینه خو دا لیتش تکوسا تا چیکر هیران آن هیر نکه آن جشبیر نکه یا تا تش تکوسا کردی گرکت کاری کو از دکم یه سرکه نویساندنه ام بجن تکستین هنرینه اوی هر بدومش خو نکارم ایش بخویش نکارم ریل بر بگیرم جبر کو خود دور دادشیم ترهنريش مش حسكر هيفي دارم بدومه ام جو صاحبي ديكن صحات قوات تخوش ام قالك بكيف خوش بجوات اللي قالته والسرس دموي هل بعد مجاركي كور دوره مروت خازا قالك سر صحبتي بك وامي سر بردوام جبكن ام دي ساعات داويا برنامه خو اگر گوتنه کی تجدا تشتك هبه كرم که و نبمی خاطر خواب خازن مالاتا و قالك سپاس ساعت خوش خاطر مالا وجا اسكر ميوان سپاس يوخر و له حوالين ودكم سپاس خوش تیر بجیو برهمدار بیو دیسم بجن سپاس مالیاوا بینرین هجا و هفته هجا ام هاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه یک دی بمنین دخیر و خوشیدا دمو دوران لوا خوش به